Abuyani munjani salibonani lonke ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibengiliphathelena elangeni lanamuhla ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Ithi ngitsho indaba yami. Salibonani linjani sisi? Ukuthanda izinto kwami kwangiwisela emanyaleni. I'm a girl aged 21 years. Kwayenzakala last year. So last year ngaqalisa ukufunda eTUT. Umama wami was struggling working as a maid, so izinto zazinzima. Wayethembele kimi, so kwakufanele ngibe ngumuntu ozwayo njalo ngifocuse ngezifundo zami. At first ngangifocused ngesikolo, kodwa from ilanga engaba labangani everything changed. Sasiphuma sisiya emabhawa sinatha utshwala lokubhema amahabli. Impilo yatshintsha, konke kwakumnandi. Phela ukuthi ngiye khona ngale emabhawa kwakufanele ngigqoke kuhle, ngibe lenwele lamateki nezicathulo ezinhle. Kufunakala imali ukuthi uthenge zonke izinto lezi. Ngabuza abangani bami ukuthi bona bakuhambisa kanjani. Bathi ufanele ukhombe, then bazokupha imali. Bathi bona bazongiboleka impahla lenwele lezicathulo for a start. Lami ngaqalisa ukuthathwa ngabantu or amablessa. Ngithengisa umzimba wami. Isikolo ngingasa-concentrate vele, ngase ngidlala. Kwelinye ilanga ngathathwa ngomunye ubaba, wathi yena ule 49 years, wangithengela ama-drinks lokudla. Wayenukelela kamnandi egqoke kuhle le-iPhone. Wathi uzangipha i-5,000 rand for one night. Saphuma sahamba emoteni yakhe, i-BMW enhle. Kwakuyisilungu. Ngazibona impilo yami inhle shem. Little did I know ukuthi i-horror movie ikhona phambili. Safika ku-estate, sangena, but by the looks of it, uhlala khona, indlu yakhe yayingathi yi-mansion. Ngambuza ukuthi uhlala lobani, wathi with his friend. Okay, sangena erumini yakhe, wathi ngigeze. Saxoxa for some minutes and then salala. Ngathi ngiphaphama, something was inside me. Ngithi ngiyathi, mihlolo yami, ayisiyo asimuntu, yinyoka enkulu emnyama chu. I screamed. Ngaphephuka the following morning ngidiniwe. Wangivusa nguye uGuy engiphathele i-breakfast. Ngadla ngaqeda ngahamba ukuyageza. Ngaphansi kwami kwakubuhlungu kakhulu. Yikho engacabanga khona ukuthi izolo kuyenzakeleni. Ngaphuma fast kushower, ngagqoka impahla. Wangipha imali, wathi I requested an Uber iyeza in 2 minutes. Ngaphuma ngahamba endlini. My friends were so excited, befuna ukuzwa indaba, but I wasn't feeling well. Ngabatshela konke, ngaphumula kancane. Ngaphansi kwayala kubuhlungu. Ngayehluleka ukuya esikolo the following day. Ngathi kungcono ngihambe ku-doctor. U-doctor wangipha ama-pills. 2 weeks, no change. Khonapho uGuy wayengiphe i-15,000 rands. I wasn't even happy ngenxa yobuhlungu engangibuzwa ngaphansi. Ngaqalisa ukuphuma impethu lezilonda. Ngahamba kwenye inyanga. Impethu zaphela, wangicharge 5,000 rands. Inyanga yiyo eyangitshelayo ukuthi uGuy lo engangilalelayo wayelenyoka. Inyoka yakhe yiyo nale wayisebenzisa ekuthwaleni wakho ukuthi ebe nemali. So inyoka yakhe yiyo eyayilala labankazana wayebaletha endlini khonapho. So mina ngangifole ku-victim ukuthi ngilalwe inyoka yona leyo. Imali yonke yaphela, ngizama ukuzelaphisa. Okwamanje ngiphuma amanzi anukayo, izilonda zakhona aziwomi. Angisahambi esikolo, kunzima bakithi. Ngihlala ngiphupha uGuy lowana lenyoka yakhe besiza kimi. I feel impilo yami isiphelile, ungathi ngilinde ilanga lokufa. Iyo indaba esizwileyo esuka kudade wethu. Uthi yena wahamba wathathwa nguGuy club lapha babe khona lama friends akhe, and then uGuy wakhona wamlalisa lenyoka, and now uphuma amanzi anukayo and akasakhona ukuya esikolo. Kunzima.
into engihlala ngiyikhuluma ku-channel yethu le ukuthi abantu asithuthusekeni ngezinto esabe silazo. Udadewethu lo, it looks umamakhe as if umamakhe wayesebenza ema-kitchen angithi. So obviously imali eyokuthi ephe umntanakhe ukuthi esebenzise khona ngale, obviously imali yakhona yayincane, and usisi lo kazange ebe satisfied ngemali owayephiwa ngumamakhe. So yena wahawukela impilo yabangani bakhe khona ngale, wabethatheka ngezinto ezazenziwa ngabangani bakhe. Wajoyina i-club yona leyo, i-clubbing yayisenziwa ngabangani bakhe, lezi zinto zinalezi ababezenza khona ngale, ukuthi bezuza imali whatever ways ababezenza, wajoyina khona ngale. Yeah, wayena wayesithi wayejabula, but wayengakwazi ukuthi uzohlangana lezi zinto ezinje. Okay, so abantu asithuthusekeni ngezinto ezilazo. Siyazi ukuthi bakhona abantwana abangama-students ema-universities, ema-colleges, even abasesikolweni abalabazali abangakwanisi ukuthi bebaphe imali abayifunayo, because esikolweni you meet different people, and abanye abantu they are financially stable, so bayakwanisa uku-afforda ukupha abantu babo imali, bayakwanisa uku-afforda i-lifestyle yona le eyabibukwa ngabanye abantwana. So wena awufanelanga u-enve izinto zabantu, ufanele ube satisfied ngezinto zalezo ziphiwa yi-parent yakho, because uyogcina ususemanyaleni njalo. Kade santo yabona akasakwanisa ukuya esikolo, she is sick, uzohamba kanjani esikolweni uphuma amanzana ukayo? Like people are going to run ncabe kubona, you are not going to feel comfortable uphakathi kwabanye abantwana esikoleni. So impilo yakhe vele isilahlekile, impilo yakhe. So kufanele ukuthi yena ekhuleke etshela uNkulunkulu wakhe ukuthi uNkulunkulu bengicela uzisise, uNkulunkulu ngiyozomsiza kule into, because anti liyamuzwa ukuthi useqeda imali elokhu ehamba esiyadinga usizo. Yeah, izinto ezenzakalayo vele zona lezo, abantu siyaqeda imali sihamba, kanti-ke eBhayibhelini kubhalwe ukuthi wozani noma lingela mali. So the best way is just to pray to God. uNkulunkulu yena uzokusiza from everything khona kwakwenza, because akulenye solution. Because nowadays abantu nxa befuna ukukusiza bafuna imali. There are very few people abasizayo abantu bengabhadalisi, andiyabo bona laba bakhona abaningi bangikhona bayafuna imali. So wena ma ungela mali awula sizo ozolithola. The only way is just to pray to God. uNkulunkulu uyakuzwa, because there is no money needed for you to pray. You just kneel down and pray. uNkulunkulu uyakuzwa. But asekeleni umhawu uyasenza ukuthi siyenze izinto esingazifuniyo. The love of money iyasenza ukuthi singene izinto, sithatheke ngezinto zomhlaba ezenziwa ama-friends ethu or the people that are close to us, siyenze izinto ezinjalo. So asiyekeleni umhawu, let's just be satisfied with whatever we have. Nxa ungumntwana, nxa ungumzali, live according to what you get empilweni yakho. Like cut your clothes cut your gown according to your clothes. I think fanele ungathi ilembu lingaka wena sofuna ukusika into enkulu, hayi akuyenzi khonokho. Abantu asenzeni izinto ezihambelana le mali esiyitholayo, angithi, because siyathola ama-confessions amaningi, abantu abaningi bangena ezintweni zokuthwala lezintweni ezinjani because of money. So let's normalize ukuthi sibe satisfied ngemali yona leyo esilayo. Asekeleni ukuthanda ama-shortcut awemali. Ngiyabonga ngokulalela. Please comment, like and share. Ndabonga.